Fescar Mahut, show Jason, agus ha video akam, Sgiathadh Gleíncheanach. Afternoon, this is Jason, and I have a story to tell you that's very interesting in this video. Alright, so I'd like to share with you the story of the best Valentine's Day I've had so far, and probably the best date I've had of all time. So let's take a look. It involves Sgiathadh. Sgiathadh, which means flying. Sgiathadh. Sgiathadh. Now, the word sgia here is wing. It can also mean a shield, which is good fun. Sgia. So Sgiathadh is like winging. You can think of it like that, winging. Sgiathadh. Now, if you've seen my canoe video on canoe àirdeach, you know that there is another way to say flying, àirdeach. And this way is just more straightforward grammatically. It's one word, it's a noun that can be used pretty easily, and the other way of saying it can be a bit complicated, a bit tricksy. So for convenience sake, clarity's sake, I'm using Sgiathadh here. So just so you know, there are two, well, you could argue three, three ways to say flying. Sgiathadh is the one we'll be using. Sgiathadh, flying. So the best date I've ever had involves flying. Let's see what happened. Leva. Oh. Ounce yaran. Right? Ounce yaran. Ounce yaran. Ounce yaran. Rinn me Sgiathadh. Rinn me Sgiathadh. Quick time out. Rinn, if you've seen this before, you know it's did. I did flying. Yeah, I did flying. I made flying, kind of. I did flying. I flew. I went flying in English. We'd say went in English. The Gaelic wouldn't really use went, as least as I understand it. Rinn makes more sense here in the Gaelic mindset. Rinn. I did. I did. Rinn me Sgiathadh. Ounce yaran. Rinn me Sgiathadh. Sin cearst. Sin cearst. Va mi a brain rí. Va mi a brain rí mollenan. So, show mollenan. Mollenan, my girlfriend, my sweetheart, my beloved, any of those work. Mollenan. Mollenan. So show mollenan. Oh, ha falt fata. Ha falt fata mollenan. Oh, ha falt glevria. Ora. Right. Va mi a brain rí. Va mi a brain rí mollenam. Agus huirst I. Huirst I. Huirst I. Huirst I. A bheith. A bheith son. 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 A bheith son. Cal. A dhéanamh.
leanam póg. Cael is a fel yw son cael a dhéanamh. Leanam póg. Here, I can make this a bit easier here. A fel yw son cael a dhéanamh. Cael a dhéanamh leanam póg. Quick time out. We could say the day of St. Valentine, sure, but I found this one. I love it. Leanam póg, the day of kisses. Personally, I believe every day should be like that. However, in this context, we can use leanam póg. Leanam póg, day of the kisses. Gleva. Yeah, a fel yw son cael a dhéanamh leanam póg. Agus thuairst me, right? Thuairst me. Well, butalam a bhí con la route. Butalam a bhí con la route. Butalam a bhí con la route. I guess show Jason. Fatta spiakladen. Eva. Yeah. Thuairst I a fel yw son cael a dhéanamh leanam póg. Agus thuairst misha. Well, butalam a bhí con la route. Leanam póg va mi agiari a bhí con la rí ó leanan. Yeah. Agus, well, thuairst I. Maha u agiari. Ní sin Sgiathadh. Maha u agiari ní sin Sgiathadh. Sgiathadh leanam póg. Well, Inchinoch. Sin inchinoch. I guess, well, thuairst misha. Okay. Fiachi mi e.
fheuchainn mí Yeah. Out iarraidh. Thuairst, Valentine, a dhéasan, a bheith ú son, cáil a dhéanú lean an póg. Agus thuairst mí, well, butallam a bhí con le rút. Butallam a bhí con le rút a chraidh. Agus thuairst í maha ú a giarí ní sin sgiathadh. Agus thuairst mise, okay, fheuchainn mí Fheuchainn mí Quick time out for a bit of background information. I don't like heights. At all. But seemed interesting, and it would be a nice way to spend time together. At the very least, it would make for an exciting story. Yeah. Okay. Agus, leis sin, chaidh sin, oh, I have it backwards here. Remember, Gaelic is backwards like that. Chaidh sin, we went. Chaidh sin a Hampshire Nuadh. An Sachar. Agus fheuchainn. Okay. Fin ceist go leor. Agus agus Hampshire Nuadh. Fheuchainn. Agus Hampshire Nuadh. Hampshire Nuadh. Nuadh sin new. New. Hampshire Nuadh. Hampshire Nuadh. Yeah. Ha Hampshire Nuadh rituv main. Fheuchainn, Hampshire Nuadh. Ha Hampshire Nuadh rituv main. Agus chaidh sin a Hampshire Nuadh an Sachar. An Sachar. Leva an Sachar. Chaidh sin Sachar a Hampshire Nuadh. Well, Carson Hampshire Nuadh. Well, ha init spores on in Hampshire Nuadh. Init spores. Show init spores. Ha init spores on in Hampshire Nuadh. Agus ha wind tunnel ounce and chinit spores. Chin kerst. Yeah. Ha init spores on le wind tunnel. Agus ha surfig on. Surfig, you know. Yeah, ha surfig on. Agus and wind tunnel. Yeah. She init spores inchinyoch. She. Right, Q, ha wind tunnel on.
va wind tunnel ann, agus Chaidh an wind tunnel. Sin ceist. So show an wind tunnel, agus bidúne an show, agus ha guharan ann. Guharan. Sin, let's see. Guharan. 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 Ha guharan mór out in wind tunnel. Sin ceist. Sin ceist. Agus mar sin ní u sgiathadh out in wind tunnel. Or ha guharan out. Ha guharan out in wind tunnel. Sin ceist. So show gu. Sin ceist. Sin ceist. Right. Chaidh gu init spores on an Hampshire Nuadh, init spores le wind tunnel, agus va guharan out in wind tunnel. Agus sin mar a níú sgiathadh. Sin mar a níú sgiathadh. Sin mar a níú sgiathadh. That's how you fly. Sin mar a níú sgiathadh. Ha guharan glévór ann. Yeah. Oh, ha I guach. Ha I guach. Show practice son skydiving. Sin ceist. Stall le mullenan skydiving. Ha mullenan gléva skydiving. Agus show mar a níú practice. Show mar a níú practice son skydiving. Awn an wind tunnel. Sin ceist. Sin ceist. Gléva. Okay, well. ha sin ag wind tunnel. Agus ha sin deisial. Ha sin deisial. Ha sin deisial. Huair mi a chula stú. Huair. Huair mi a chula stú. Stew. Kit for our Scottish and British viewers. Kit. Gear, stuff. Stew. Great word to have. Stew. Huair mi a chula stew. Son sgiathadh. Right. Huair mi clockitch.
Cluckich. Shin helmet. Ounce of Gaelic. Cluckich. Huad me a hulastu. Huad me cluckich. Agus brocan. 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 Huad me brocan. Huad me cluckich. Huad me shakich. Shakich ferbi. Huad me shakich ferbi. More of like a onesie though, is a full body thing. Shakich works fine. Shakich. Shakich ferbi. Huad me brocan. Huad me cluckich. Agus dhèanamh sula. Dhèanamh sula. Dhèanamh sula. Dhèanamh sula. Dhèanamh sula. Dhèanamh sula. Goggles. Huad me goggles. Sin ceart. Agus huad me shakich ferpi. Huad me brocan. Huad me cluckich. Huad me a chula stew. A chula stew. Agus va mi jesha. Va mi jesha. Eva. Agus va mi caran imacanyach. Va mi caran imacanyach. Va mi caran imacanyach. Yeah. Wind tunnel, agus guharan, agus Sgiathadh. Va mi caran imacanyach. Imacanyach. Sin ceart. Ach, va mi agiari Sgiathadh a dhéanamh. Yeah, va mi agiari Sgiathadh a dhéanamh. Huirst mi fheuchainn mi é. Fheuchainn mi é. Agus mar sin, va mi ann in Hampshire Nuadh, va cluckich acam, va brocan acam, va shakich ferpi acam, va dhèanamh sula acam. Sin ceart. Va mi jesal. Va mi jesal. Va mi jesal agus caran imacanyach. Caran imacanyach. Wind tunnel. Right. Yeah. Sin mar a bha é. Sin mar a bha é. Yeah. Va mi agiari a fheuchainn. Ha mi
Va mi agiri iarraidh. I'm going to show Jason like cluckich. I guess dhèanamh hula. Oh, didn't have my hair down actually, that wouldn't make sense. Yep, show Misha. like cluckich autumn, like dhèanamh sula autumn, like seachkich ferpi autumn. I guess, well, va mi is munich, ha mi caran imacanyach, ach, ha mi agiri iarraidh. Iarraidh. Yeah, ha mi agiri iarraidh. I guess, well, Rinn sin sgiathadh och tuirasan. Och tuirasan. So show. Action shot. Rinn sin Rinn sin Rinn sin sgiathadh, we flew, Rinn sin sgiathadh och tuirasan. Och tuirasan. Rinn sin sgiathadh och tuirasan. Agus va sin ounce in wind tunnel son dhavenach gach tuiras. Dhavenach gach tuiras. Sin ceist. Rinn sin sgiathadh och tuirasan agus va sin ounce in wind tunnel dhavenach gach tuiras. Son dhavenach gach tuiras. Sin ceist. Mar sin. Rinn molleannan, Rinn sgiathadh agus as sin agus Rinn mi sgiathadh son dhavenach. Agus sin Rinn molleannan sgiathadh son dhavenach. Agus sin va Misha ounce in wind tunnel son dhavenach. Agus sin va molleannan ounce in wind tunnel son dhavenach. You know, Isha, Misha, yeah. Vai gleva. Va skeel. Skeel. Va sgiathadh skeel. Oh, va sgiathadh glé skeel. Skeel agus spórsal. Va sgiathadh
Scial agus spórsal. Agus an turas mo iarraidh. An turas mo iarraidh. Agus an turas mo iarraidh. Well, chai mise agus an teacher an airste. Chai sin an airste go luath. An airste go luath. So sean wind tunnel. Chai sin. Sean teacher. Teacher. Getting a bit acrobatic there. Sean teacher. Chai sin. Chai sin an airste. An airste. Sure. An airste. Chai sin an airste. An airste. Chai sin an airste. Go luath. Zoom! Díreach, whoa! Aríist, agus aríist, agus aríist. Cool, huh? Yeah, va sciathadh spórsal. Vai spórsal. Agus chóirsteadum. 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 Chóirsteadum, yeah. Huirst me. Oh, chóirsteadum. Vai spórsal. Va sciathadh spórsal. Agus scial. Chóirsteadum. Bútalam. Bútalam a dhéanamh aríist. Bútalam a dhéanamh aríist. Bútalam a dhéanamh aríist. Bútalam a dhéanamh aríist. Chóirsteadum. Chóirsteadum. Bútalam a dhéanamh aríist. Yeah. Va mi talíchte. Agus va mo leanan talíchte. Yeah. Date glé va. Be date uavasach ma a vashin. Chóirsteadum. Chóirsteadum gomór. Gléva. Okay, nice job. Let's just go through the story again. Let's recap it slowly, making sure everything is crystal clear. Ready? All right. Oh. Rinn mi sgiathadh. Rinn mi sgiathadh
ounce a yaran. Va mi a brin ri mullianan. Agus huirsti a éisin a velu son cal a dhéanú lá nam póc. Agus huirst misha, well, butalam a vi con la rút. Butalam a vi con la rút. Agus huirst mullianan, maha u egiari ní sin sgiachach. Yeah, ní sin sgiachach. Agus huirst mi, okay, fheuchainn mi é. Fheuchainn mi é. Chaidh sin a Hampshire Nuadh sa char. Ha Hampshire Nuadh ritúh main. Chaidh sin go in it spores. Agus va wind tunnel ann. Agus va guharan ounce in wind tunnel. Sin mar a níu sgiachach le guharan. Sin cearst. Huair mi a hulastú. Huair mi clockich. Huair mi brocan. Huair mi seachkich ferpi. Agus huair mi dhèanamh súla. Sin cearst. Va mi caran imacaineach. Caran imacaineach. Agus, there we go. Agus smönich mi, ha mi a giari a iarraidh. Mi giari a iarraidh. Agus rain sin sgiachach och tyrasan. Agus va sin ounce in wind tunnel davanach gach tyras. Sin cearst. Va misha ounce in wind tunnel agus as sin va mullianan ounce in wind tunnel agus as sin va misha oun as sin va isha oun misha isha. Va isha oun, va misha oun, va isha oun, va misha oun. Gleva. Agus, well, an turas muiarich. Chaidh misha agus an teacher an airste. Chaidh sin an airste go lua. Go lua. Go lua. Chaidh sin an airste go lua. A ríist, agus a ríist, agus a ríist. Va e gléfa. Va e scíal. Agus spórsal. Agus huirst mi, chóirst éirim. Chóirst éirim. Butalam a dhéanú a ríist. Butalam a dhéanú a ríist. Gléfa.